Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Ewkh University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bersyadian, blind view monitor, bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak sao point rewlak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyong Rim. Explore premium Nexa cars, book your favorite and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Hakalai basawtri unailar arajar pondrio. Pelat sepak ngot ki Khynnah, kilapoi jika football trial kabla penlong da ke Little Star Academy hanong ba binther. Jaga nega football trials la penlong kum shibinta banjid ikirang ile kai naga binta ke All India Football Federation Youth League arajar pondrio. Head of Youth Development ke Little Star Academy, uba Rick Springfield nong dahar, ulayat hu bekidan palat, sepak ngut ki Khynnah ki belawan syaga trial na keleng ke jela, kinthop, na Ribhoi District, na East Jaintia Hills, na West Khasi Hills District, but na Eastern West Khasi Hills District. Ulayat hu ru, bagani ke trial, kedai na kabenta ki Khynnah under 14, under 16, but under 18. Kini digastin ke baar, ya ke Little Star Academy, baka New York banleja shimbenta, syak AIFF Youth League. Baka jing York bani shimbenta, hak AIFF Youth League, kadai hadi maglayo ke jing ito. Baka jing pinskem, na ke All India Football Federation, hak ba, klayo urban bat, ya ke 2-star rating. Saya sisin pat, ni sudap dah ke jing kemen, hak ba, nilayo jing tip, na kaliang jong ke AIFF, dan penbenai kini ke Youth League, bagi sedang nak hari benai Agos but ter nama taki age group under 14 16 but under 18 kum ka academy hi isutu ba yang kini kesenam kebentar hadirin ba KAFF kelab penitu ingi dah bang layo ya ki 2 star jong kini kesenam dan mentar kesenam ya penishim mentar haki baro lightly ki age group kata under 14 16 but under 18 te hakani ka janmit jong kini kesengi kan dei ka kebangi lakot bangi lapan bet ya ka trial na mentar jong ini Khynnah kini kilai teliki age group te ka jingmu ke jongi ke banikong hi ka long bet ba ni lakot yang ni ka trial banyo banjit ki Khynnah banyo banyi shimenta na kani ka hakani ka season ka mentar jong kani ka Youth League ta hoi ki Khynnah ki don ki baladon pa academy bangi lapan kre re yang UI ba le si kum ka weru na kilat jirap na mentar kani ka dong ka than baro hi baro ka we Ndai eta hang ni ke Eastern West ndai habaro hing la age jing tip bat babun hi le si laban ong kani ke de kum ke jing plela plinti lang beki we beki Khynnah ke yo pen dal matalang bat kani ke academy ke jong hi ke mamta te ke jing pelong jong hi hang ni ka janmi jong ni ke ski ke mamta ke jing khot jong hi Khynnah ngi da expect mo ngi labu arti ke ski kata ke menta ke ski bat la syai te hakani ke ski ke mamta ke ke jing wan jong hi Khynnah i ba habaro ki lightly ki age group kila jan poi sya ke sispa arphongun ki under 14 om duna ya ka dibagi dari lek ka himenta ya om duna ya ka sa apo kalai pusan ngut ki under 16 ki lapoi chiduk sau pusan ngut but ki under 18 ki lapoi san pho tam te na preng jong gini ngila pej iki Khynnah makan sai mangila ong syai iki Khynnah ma ka mo ka por iki kam don chu bagi yo ban pan krep ha re tang we bangi kwa ngi UI ba bangi ong iki Khynnah cha bagi sedang ya ka tralu bangi kwa ban i Khynnah ka quality jong pi ko mi lek ka Khynnah mangi yo iki Khynnah makan sai ban mi khmat nam tangan de ka sa akan mi jong new snam jong ha ka AIFF Youth League te ki Khynnah hi kumbangi yo jing tip mentai bawan ki don ru na katu kat ni ki than Ribhoi napo na than Jowai bat napo West Khasi Hill kumju bat kini ki dong than Mamarjan jong ka Eastern West kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jela ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin bna ya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor balapau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan don tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinre ka jingmi jabo ka ya pher de na ka ta ka daw kini artli ki jela menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan